Slavko Kojić i Vinko Kojundžić. Dobro večer, Slavko Kojić, danas u gostima u tajnom studiju Bolje možemo. Dobar večer. Hvala što ste uspjeli naći vrijeme, vi ste jedan od traženijih ljudi u ovom gradu, svi vas spominju, svi pričaju o vama, ali evo sad vas vidimo i uživo. Hvala vam na gostoprimstvu. Dobro, vi ste jedan od ljudi koji je indirektno naš sadašnji gradonačelnik i vjerojatno još malo sadašnji gradonačelnik stalno spominje. Zašto? Zato jer priča o financijama, priča kako kad je on postao gradonačelnik, to je bilo sve grozno, to ništa nije funkcioniralo, financije su bile u rasulu i da on jadan morao sad 3 godine to sanirati. Kakav je vaš komentar na te tvrdnje gradonačelnika? I to dosta često, ja bih rekao. Pa komentar je moj isti kakav je bio prije nego što je on postao gradonačelnik. Isti je kao i kad je postao gradonačelnika. A to je. Dakle, moj komentar se, što se tiče tih tvrdnji, ne mijenja. Dakle, cijelu priču, ovo kad kažem, treba gledati u kontekstu, ne govorim zbog toga da bih izbjegao neku odgovornost, zbog toga što sam ja prestao biti pročelnikom Gradskog ureda za financije 1. srpnja 2017. godine. Dakle, čekaj, niste od 21. bili ono do... Ne. A ko je onda bio? Ja sam u mirovini tada bio. Aha, ko je onda vodio financije? Niko kao ni danas. To ide samo od sebe. Pa izgleda da se te financije najbolje saniraju kada nema pročelnika i kada nema zamjenika Gradskog ureda za financije, kako je stanje i dan danas nakon izbora 2021. godine. Do danas mi nemamo pročelnika Gradskog ureda za financije, kao ni njegovog zamjenika. A ko vodi ured? Nemam pojma, vjerojatno vršitelj dužnosti. A imamo vršitelja dužnosti u neko vrijeme. Vršitelj dužnosti koji se obnavlja od 3 do 6 mjeseci učestalo, ja više ne mogu nabrojati koliko puta. Vjerojatno ni oni ne mogu nabrojati. Ali ovo je sad recimo možda jedno dobro pitanje prije nego što krenemo na same financije. Zbog čega netko ne bi, dođeš na vlast, postaneš gradonačelnik, zbog čega ne bi imenovao ljude koji će ti voditi urede na mandat? To ide na dušu gradonačelniku, ponajviše. Ja mogu vjerovati da je bazen sposobnih ljudi plitan. Dobro. Ali kako on kaže da je sanirao financije, ja ne znam s kim je sanirao, ko je čelni čovjek za financije koji je pomogao u toj sanaciji, takozvanoj sanaciji, ako to nisu ljudi koje sam ja odškolovao i ostavio iza sebe tamo. Čekaj, znači njegovi ljudi koji saniraju su ljudi koje ste vi odškolovali točno. I koji zapravo su naučili od vas posao. Da, magistra znanosti Danijela Juroš-Pečnik je moj đak. Dobro. To je osoba s kojom sam ja neposredno surađivao i u kojoj sam vidio potencijal da može biti vrlo vrijedna i sposobna stručnjakinja i poticao sam ju i na postdiplomski. Šta koji sada smijenite čuje da je hvalite, šta ćemo onda? Ma ne može on smijeniti jer nema nikog drugog. A nema nikog ko bi volatio. Smijenio bi on nju davno jer ona po svim njegovim po svim njegovim procjenama tko je Bandićevac, a tko nije Bandićevac, ona spada u tu kategoriju definitivno, jel? Iako ona nije nikakav Bandićevac. Ali došla je za vrijeme Bandića, pa je Bandića. Ona je bila i prije Bandića tamo. Ona je bila pred Bandić, Ona je bila djevojka koja je završila ekonomski fakultet, 25-6 godina je imala, rodila prvo dijete kad sam ja došao tamo 2000. godine. Dobro. I prepoznao sam ju u moru drugih... Imala neke kvalitete, jel? Da, ona je željela raditi. Pazite, ljudi kad se zaposle, onda gledaju kako da ne rade. To je strašno, to je posebna da bježe od posla. Ja sam nju jednostavno detektirao kao osobu koja je željna znati, učiti i raditi. Ona je vrlo vrijedna osoba i stručna. Ona nema strateških financijskih karakteristika, obilježja da bi mogla strateški voditi financije, ali je vrlo vrijedna i stručna što se tiče operative i operativno-tehničkih. Dakle, da nema nje, ja ne znam stvarno ko bi vodio taj resor. Znači, zapravo kadar koji ste školovali je sanirao Zagreb, nitko ne zna kako, ali zapravo je trebalo sanirati Zagreb? Ja mislim da je to jedno dobro pitanje. Znači, vraćamo se na 21. Gradonačelnik kaže sve je bilo strašno. Da, ali ne zato što je to posljedica
Bandićevih marifetluka, Dobro. nego nekog općeg stanja koje je vladalo prije toga. Ajmo se vratiti na to stanje, već je to dosta Je, davno. Kako to je stanje taj bilo? kontekst. Recimo, ako su porezni prihodi grada Zagreba 2008. godine bili 100 jedinica, Dobro, 100 nečega. tada su 2018. 10 godina 10 poslije. godina poslije toga bili 101 jedinica. Znači zapravo nisu Samo rasli jedna prihodi. jedinica, ne, praktično su na istom mjestu Da. bili. Samo je za jednu jedinicu ili ti 1% su prihodi poreznih grada Zagreba porasli u 10 godina. Što to znači? To znači da Samo zapravo... malo još ovo Ok. da kažem, ti porezni prihodi u ukupnim prihodima čine u pravilu oko 75%, 3/4 prihoda čine porezni prihodi. Dakle, ne radi se o nekakvim perifernim prihodima, nego Sitnim. temeljnim, osnovnim prihodima grada Zagreba i oni nisu rasli. Kako je to moguće da nisu rasli? Zato što svaki put kad bi krenuli rasti, Dobro. država je mijenjala porezne propise povećavajući neoporezivi dio dohotka ili smanjujući Dobro. razrede tako da su se prihodi svim jedinicama, ne samo Zagrebu, smanjivali, ali Zagrebu najviše, zato što ima najveći je, jel? Ovdje se vratim sve nazad. Znači imamo jednu tortu, 3/4 torte, to su ti prihodi, nije uopće raslo. Nije uopće raslo 10 godina. 10 godina, I dobro. sada, a funkcije gradske, a to je promet, to je zbrinjavanje otpada, to je zdravstvo, to je kultura, plaće zaposlenika u svim tim djelatnostima, trgovačka društva i tako dalje. Te funkcije nemaju milosti. Za Božić odojak mora biti na stolu. Tako je, znači mora Dakle, oni imaju svoje zakonitosti, oni rastu dinamikom koju nameću troškovi i tržište koje jeste. Prema k tome još se i razvija i treba investirati i širiti. Dakle, grad Zagreb ne može stajati na mjestu. Jasno. I tu je gospodin pokojni gradonačelnik Bandić. Mi se nismo uvijek slagali u tome zbog toga što financije su po prirodi stvari konzervativne. Ja sam bio konzervativac taj, a on je bio radikalac. I on je rekao, ja to hoću da se napravi, što se pokazalo dan danas, recimo, izuzetno korisnim. Jer uz inflaciju koju imamo, anulirali su se ti deficiti i investicije koje su se događale u to vrijeme. Tako da, recimo, taj manjak prihoda nad rashodima u proračunu, koji je bio negdje oko milijardu, 100-200 milijuna kuna, na proračunu koji je tada iznosio 10 milijardi, to bi negdje 12% bilo. Sad kad je proračun 21 milijardu, to vam iznosi 6%. Smanjuje se, da, automatski. Da, automatski je relativno manji i nije ga problem sanirati niti vraćati. A to se njima dogodilo. I sad oni kažu da su sposobni što su vratili, a ja kažem da je Bandić napravio dobar posao što je sagradio rotor i žičaru. Jer krediti se ne indeksiraju, oni uvijek ostaju isti. A ona sredstva odakle vraćate te kredite, oni se zbog inflacije povećavaju. Sjetite se samo slučaja u Jugoslaviji kako su se stanovi kupovali. Ovi stariji se tog sjećaju. Inflacija je bila velika i pričekaj par mjeseci rata je bila kutija šibica. Dobro, i početku Hrvatske isto je bilo tako. Da, i to smo mi imali takav slučaj sad od 2020. 21. 22. Veliki gospodarski rast zapravo. Veliku inflaciju smo imali nakon što je nastala kriza i nakon što je Rusija napala Ukrajinu, nastalo je nestabilno tržište, cijene su počele rasti i jednostavno imamo danas posljedice toga i korisne i štetne. S jedne strane je recimo kad su krediti u pitanju koji su uzeti prije nego što je to bilo, to je korisno, ali s druge strane kad pogledate troškove koji prate te prihode, stvaraju nesigurnost i kod građana i kod gospodarstvenih subjekata. Znači mi sad imamo ekonomiju, odnosno zajedno sa inflacijom koja raste, smanjuje se rashod grada Zagreba. Da li je to jedini razlog zašto se sad Tomašević kaže da je on sanirao financije? Ma nije on ništa sanirao. Dobro, nije. A šta je radio on? Nemam pojma šta on radi. sve radi, evo, plin rješava, da sanira financije. Smisao funkcioniranja grada nije upravljanje samo proračunom. Dobro. Proračun je jedna sinergija gdje valja voditi računa o prihodima, o rashodima, o imovini i o dugovima. Inače, sam dug po sebi treba razlikovati od gubitka. To nije isto, često puta ljudi to miješaju. Gubitak ili manjak prihoda nad rashodima je jedna kategorija, a dug je druga kategorija. Dug nije problem. Dug se servisira u suštini. Problem je da ga imate
mogućnost servisirati. Otplaćivati. Da. Ako vi možete otplaćivati dug, banke će vam ga dati na beskonačno godina. Međutim, što je problem? Dobro. Problem je u cijeni tog duga. Po kojoj kamatnoj stopi ste se vi zadužili? Dobro, koji ste kamatom vi zadnje dok je bilo? Mi smo, dok smo se mi zaduživali, kamatne stope su bile negdje u prosjeku oko 2-2,5%. Dobro. A sada sežu do 7%. Vi imate situaciju da je Zagrebački holding Dobro. 2023. godine Dobro. platio 64 milijuna kuna više kamata nego 2022. godine. Zato jer su promijenili te Zato kredite. što su promijenili kredite, konvertirali su kredite u dugoročne. Ukupni dugoročni krediti Zagrebačkog holdinga su veći u odnosu na Bandićeve, Dobro. nekih više od 82%. Dakle, Kakva je to sanacija onda? Znači povećao si kredite, šta? Dakle, on je konvertirao, promijenio je kratkoročne u dugoročne, Znači, duži rok otplate. po dužem roku otplate uz višu kamatnu stopu. I povećao iznos. I povećao iznos. Pa to bi moja pokojna baba Stanka. To bi mogla znao i ja. napraviti. To bi znao ako ja, je- ako mi ako je date. ako je to, onda nakon nekoliko godina, Da. kad to sve dođe na naplatu, neka nam je dragi Bog na pomoći, jel? Da. A Dakle, nije se što je investiralo. bila alternativa tome? Alternativa tome je bila da se prodaju neke nekretnine u vlasništvu grada Zagreba. Na primjer, Gredelj, Zagrebčanka, Savudrija, Istočna Istra i tako dalje, i da se uzmu ti novci i otplati dio tih obveza. Pa dobro, ali te Gredelj i Zagrebčanka to ste dobili, pa to ste mogli prodati. ne? Nije to dobijeno. Nego? Gredelj i Zagrebčanka je kupljena od države. A niste dobili Zagrebčanku? Ne, Zagrebčanka nije Dobro. dobila i to je važno naglasiti da građani znaju. Dobro. Zagrebčanka je po izuzetno povoljnoj cijeni kupljena od države jer je to bila tvrtka koja je bila u stečaju. Znači grad Mi je smo u platio stečaju državi zemljište Zagrebčanke. Tako je, da. Dobro. A što se Gredelja tiče, Dobro. tamo proces je išao otprilike, prvo je nastao konflikt u samom Gredelju, sa vladom smo dogovarali kako riješiti, već je bilo pri kraju izgradnja novog kapaciteta tamo kod današnjeg City centra Ist. Tvornice Gredelj nove. Tvornice Gredelj nove, mislim da je u češkom vlasništvu, sada nisam siguran. I mi smo tu se našli na pomoći, tako da smo mi kupili Gredelj, Gredelj je došao u posjed financijskih sredstava, da bi mogao financirati. Sada, otkud ti novci nama za taj Gredelj? Znači, grad je, prije nego što kažete to, znači, grad je kupio zapravo Gredelj sa svojim novcima. Gredelj je kupljen iz sredstava obveznica koje su emitirane 2007. godine, kako ih popularno zovu, na londonskoj burzi. Između ostalog, su dio tih sredstava od nekih 94 milijuna eura je utrošeno za kupnju Gredelja. Znači, uzelo se kredit, dio tog kredita se utrošilo da se kupi zemljište Gredelja koje zapravo ostaje. Ne? Prvo je grad sam kupio, došao je onda u financijski škripac, nije mogao servisirati plaćanje Gredelja i onda je u međuvremenu holding emitirao obveznice, dosao da sredstva i onda je prodao grad je prodao Gredelj holdingu, a holding je gradu platio za taj Gredelj, tako da je vlasnik Gredelja praktično holding. Ok, da malo sad to pojednostavnimo našim Da, drugim riječima, Gredelj nije poklonjen, Zagrebčanka nije poklonjena, to je sve kupljeno i to je gradsko vlasništvo i građani su vlasnici Gredelja i Zagrebčanke. Ajmo sad uzeti paralelu, znači digo se kredit... I to je ukupno negdje oko 150, ja sam mislim, milijuna kuna vrijedi. Sad meni treba stručno mišljenje vaše, može? Da. Znači uzeo se kredit tada, dio kredita se iskoristio da se kupi Gredelj i Zagrebčanka, znači nekretnina koja ostaje, a dio se potrošio na ostale namjene. A sad Tomašević je digao kredit, nije ništa kapitalno kupio, jel tako? Nego je išao u troškove, barem niko ne zna šta je kupio za taj kredit. Znači, da li je bolje uzeti kredit pa investirati u nekretninu koja raste ili uzeti kredit i pokrivati rupe? To je sad pitanje za malo dužu raspravu. Dobro, ali evo da pojednostavimo. Kredit nikad nije loše uzeti ukoliko se može servisirati. Dobro. S time da se mora voditi računa o visini cijene tog kredita, dakle kamatama. Jasno. Tomašević je uzeo nepovoljni kredit po visokoj kamatnoj stopi i jamčio je sa velikom imovinom grada Zagreba, sa zemljištima u sjevernom Istri, sa zemljištem na istočnoj obali Istre.
sa gradskim plinarama, jednom i drugom, sa vodoopskrbom i odvodnjom, sa svim prihodima koje stječe holding i grad Zagreb i tako dalje, da ne, sve je založio za tih 240 milijuna kuna. Meni to zvuči ko Agrokor. To je vrlo opasna situacija. Da, meni tako to je to doista zvuči. opasna situacija, ja se nikad ne bih to usudio napraviti, ja bih rađe prodao tu nekretninu ako se može, pa onda došao do sredstava umjesto po tako visokim cijenama, gdje vidjeli ste samo u godinu dana 65 milijuna kuna je više kamata plaćeno nego prethodne godine. Ali generalno... Što se, to je porez na budale jednostavno. To je nešto što se moglo apsolutno izbjeći. Ali ajmo sad reći, jel su vas tražili kad ste izdavali obveznice da založite? Ne, mi smo bez jamstva dobivali. Pa to je moje pitanje, znači iskustvo, ja dosta sam isto vani radio, znači gradovi i općine, takozvani municipalne obveznice se nikad ne daju u takva jamstva, ja barem nisam čuo za te slučaje. Sami municipi, dakle gradske uprave, ne daju jamstva, ali trgovačka društva ovdje, trgovačko društvo, ali u našem slučaju ni trgovačko društvo nije dalo jamstva. A sada i grad Zagreb mora davati, dok drugi gradovi običajno ne, i još pričamo o trgovačkom društvu koje prije nije sada. Sad, to može biti da tržište financijsko ne vjeruje debitoru, dakle onome koji... Da ne vjeruje upravi grada Zagreba. Ne vjeruje upravi grada Zagreba, iako oni stalno ističu da njima raste kreditni rejting, što je nominalno točno. Ali kako im onda ne vjeruju? To je sad otvoreno pitanje. Zašto traže jamstvo ako kreditni rejtinzi raste i zašto su veće kamatne stope uz veće kreditne rejtinge? To je jednostavno jedan... To znači da nešto smrdi, jer nešto financijsko tržište je uvijek jasno, ono napravi procjenu, ako si ti stabilan ne moraš davati nikakva jamstva. Jer uvijek su uz veći kreditni rejting išle niže kamatne stope. I manje garancije. Ovdje imate veći kreditni rejting i višu kamatnu stopu. Meni je to paradoksalno, ali nažalost istina je to što tvrdim. Evo, znači zapravo da sumiramo, imamo dve bitne stvari. Prva stvar, nekad kad su se uzimali krediti, uzimali su se s manjom kamatnom stopom i dio tog kredita se trošio na investicije, sada se uzima sa većim, povećalo se ukupno zaduženje, a investicije zapravo baš i ne vidimo. Točno. Ne vidimo ništa, vidimo gužvu po gradu i kako se ruši Jakuševac. Ja očekujem od onoga sada... što vidimo. Ja drugo ne vidim i one mice mace tamo na križanju Preradovićeve i Tesline što su nacrtane. Ove koje investicija u boje. Karikiran stvari, ali doista ja ne znam, nek mi se pomogne da nešto vidim. Inače, oni su dovršili neke projekte koje smo mi započeli, neke najavljuju koje smo mi još najavljivali, nismo ih realizirali, ali kada je u pitanju investicioni ciklusi, oni nisu nama ni do koljena što se toga tiče i notorna je i prijesna laž da je grad bio podinvestiran za vrijeme gradonačelnika Bandića. Gradonačelnik je imao 100 mana, ali je imao jednu vrlinu, a to je da je investirao i da je razvijao grad Zagreb i održavao. Ja očekujem da će Tomašević, sad kad ste prvi put tako jasno iznijeli nakon 3 godine situaciju oko financija, on se busao u prsa kako je imao problema, ja očekujem da će Tomašević sad komentirati. Ja ovo sve što govorim, to je iz njegovih knjiga, nisam ja to izmislio. Dobro. Ja sam to sve pročitao, to su javno objavljeni podaci. Grada Zagreba. Da. Vi imate, recimo, Fama Volat, govori se stalno kako su obveznice emitirane 2007. godine potrošene u bud zašto. Da niko ne zna. To je da izdali su obveznice na londonskoj burzi, potrošili su novce, ne znamo zašto, točno se zna zašto. Ja sam nešto sad i rekao, dakle, Gredelj, Zagrebčanka, imate tu i novi projekt tamo u Novom Zagrebu, onda je tramvaji su plaćeni dio od toga. Ovi što su kupljeni 140 komada. Cijeli niz je. Bilo je investicija. Mislim, završili bi, ja bi prvi završio Remetincu da je to bez veze potrošeno. Ali to se lupi i to tako zvoni. I ponavlja se. Naš zastupnik u gradskoj skupštini je poslao dopis upravi holdinga, da konačno odgovori i pokaže što piše u tom prospektu za emisiju obveznice. Šta se zapravo troši, koji su uvjeti? Da, koji je uvjet bio za dobivanje to obvezne i u koju su svrhu namijenjena trošenje tih sredstava. Ili smo saznali?
Čekali smo 2 godine odgovor. Pa to je onda neka velika tajna. Vrlo brzo je, dakle, stigao 2 godine. I šta je odgovor? Ovo što ja tvrdim. Znači, to je odgovor. Odgovor je da se trošilo u skladu sa onim što piše u prospektu, a to je za opće potrebe grada Zagreba. Znači, ne zna se, zapravo to su krpanje rupa. Da, između ostalog i za vodoopskrbu i odvodnju je potrošeno. I za nju nekih 10 milijuna eura iz te svote od 300 milijuna kuna, jel? Iako nije bilo to namijenjeno, nego je bilo, da kako, onda moguće i za to, dakle za opće potrebe grada Zagreba. Kako to mi volimo engleski govoriti. Da budemo pametni. General purpose. Da budemo pametni. Znači, zapravo da zaključimo sad ovu priču. Ova teorija Tomaševića da je on ima zapravo 2 glavne teorije. Jedna teorija je, ja sam zastekao vrlo loše. Njegova teorija je da je on zatekao situaciju koja nije bila ružičasta. Dobro. Mi nismo dočekali kraj naše priče sa ružičastom situacijom, ali ona nije bila nerješiva na način da je jedini on koji to može riješiti. Isto bismo napravili mi, ali bolje nego što je on. Kako se ekonomija rasla i inflacija. Ja sam takvu situaciju sličnu imao, ako mogu napraviti jednu digresiju, u Institutu građevinarstva Hrvatske. Dobro. Negdje sredinom 90. godina prema kraju. Dobro. Isto je neki bio pametnjaković kao to. Ne, nego mi smo toliko ustabilizirali poslovanje. Bio je profesor dr. Đukan Petar direktor, ja sam vodio financije tamo, radili smo na obnovi, izgradnje cesta, svega, organizirali smo savršeno. To je postala jedna od najboljih tvrtki čije su dionice kotirale na burzi. Ako vam kažem da sada je ta dionica negdje od IGH oko 25 eura. Dobro. Koliko bi to bilo, 25 eura? 140, 170 kuna. 200 i nešto, koliko? 170 kuna bi. Da, a tada je bila 15.000 kuna. Da. Toliko je kotiralo, da. To je, i onda mi smo otišli svako na svoju stranu, on je otkaz, otišao svojim putem, ja sam otišao u politiku i iza nas je došao netko tamo, da mu ne imenujem sad ime, i on je kazao, vidite kako sam ja dobar direktor, sve ide savršeno. Sve je savršeno godinu dana. A došao je na riješeno pitanje, pripremljeno, jel? Kužim. Tako i ovdje, to vam je ciklus kao sinusoida, čas ide gore, čas ide dole, glupo se s time hvaliti. Mi smo istu situaciju zatekli 2000. godine od HDZ-a, mi smo imali deficita koji smo naslijedili oko 300 milijuna kuna tada, dobro. A proračun je bio 2 milijarde i 800 kuna. Dobro, to je skoro 10. Skoro pa isto kao i oni. Jeste ikad čuli da smo mi kukali? Ne, zasukali smo rukave i radili posao, jel? S time što njemu taj posao su moji ljudi obavili. Da, nije morao dovesti nikog novog. Ne. Nije ni doveo nikog novog. Nije ni doveo nikog novog. Ali ovo je istina što vam govorim. Ne, meni je to sad jasno. Sad ćemo pustiti gradonačelnika, nek ono povrgne ovo istinu, ako naravno može. Mene još zanima i druga glavna teorija koju gradonačelnik non stop ponavlja, osim ovoga da je došli zatekao takvo financijsko stanje, je da on zapravo ništa nije uspio napraviti ove 3 godine, zato jer je morao sanirati sve ono loše što se radilo 20 godina. Kakav je komentar vaš na to? Evo, to me zanima. Pa ja mislim da po njemu je grad Zagreb nakon Sojenica nastao prije 20 godina. I onda nema ništa, cijela rupa je do 20 godina. Prije 20 godina je cijela rupa, bio je kosmos, prvo je bila noć, pa dan, pa vidi Bog da je dobro. Strašno. I onda je doveo Bandića, prije 20 godina je tako nastao grad Zagreb. Meni je to nevjerojatno da neko jer svaka mjera njegova počinje sa prije 20 godina. I onda lupeta, čovjek gluposti, manipulira. Stvarno moram taj izraz upotrebiti, lupeta, jer naprosto je nepodnošljivo kojom nepodnošljivom lakoćom on izriče gluposti. Dakle, da nije nijedan tramvaj kupljen 20 godina, pa za njim Butković onda ponavlja više od 20 godina. Više od 20. A Bandić, za vrijeme Bandića, znate koliko je tramvaja nabavljeno? 142 od 2003. kad je ugovoreno do 2007. Da. A znate zašto poslije do 2010. 2003. do 2010. 142. A znate li zašto poslije nismo radili tramvaje? Meni to ekonomski logično, imaš nove tramvaje. Trebalo je nastaviti dalje, nije to kraj priče. Jer smo htjeli nastaviti, pošto ova dva
to su Dobro. shorti. Dobro, ta kratka, da. Ta kratka dva, da. I trebalo je s tim kratkim nastaviti da Dobro. voze kad nisu špice, jel? Dobro. Zato što su nam uzeli vlast u holdingu. A imali ste Došlo je do konflikta sa SDP-om, Dobro. Bandić Milanović i onda je Milanović i ekipa u gradskoj skupštini su protuzakonito, naglašavam protuzakonito, oktroirali vlast u trgovačkom društvu. I oni su imenovali skupštinu trgovačkog društva iz gradske skupštine. To je jedini slučaj, osim možda u Burundiju, gdje jedna skupština imenuje drugu skupštinu. Možda, a ne može vam skupština imenovati skupštinu. Znate zašto? Zašto? Jer nema pravnu osobnost, nema OIB-a. Da. Skupštinu može formirati neko ko ima OIB. Svačam. I svi su upirali prstom u to i oni su formirali skupštinu trgovačkog društva od 11 ljudi koji se nisu mogli sastajati. Onda su poslije napravili skupštinu od 3 čovjeka, to su bile 3 osobe, jedna djevojka s Ekonomskog instituta, profesor Gotovac i Đurđica sa RRIF-a i oni su bili skupštine. Ja njih pitam, dobro, a kome vi polažete i koje račune za to što radite? Oni slegnu remeno, ali nas je Bernardić preko nekih prijatelja pozvao da budemo. To je situacija i to je trajalo. I to je stajalo do 2013. godine, onda je nastao ovaj deficit prihoda i onda bla ide dalje. Dakle, sve je u nekom kontekstu. Vraga, mi ne bi radili dalje tramvaje da nisu oni došli. I to su jedine 3 godine kad su oni vodili skupštinu trgovačkog društva Zagrebački holding, u kojima je holding od 2006. kad je nastao do 2019. odnosno 2021. godine. 19. je još poslovao s gubitkom kada je COVID bio. Je poslovao te 3 godine sa gubitkom, nikad prije. Tomašević je poslovao 21. jer njegova je 21. pošto je Bandić umro u veljači. On je cijelu godinu upravljao 21. i sada vidite opet 23. godinu bi on bio u gubitku, u minusu, jer da nema 25% prihoda holdinga je njemu država dala. Prošle godine 12%. Taj porast je 80% od prošle godine. Da nema toga, on bi bio u gubitku 110 milijuna eura. Holding. Vjerovali vi to ili ne? Nevjerovatno. Ali se busao prsa da on to sve sanira. Da. Savršeno. Ništa, evo, hvala na razgovoru, bilo mi je drago. Čekamo sada reakciju gradonačelnika.